Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngidathi ngocheck-a lapha endlini ukuthi zikhiphani phela usisami off ngathola kudliwa amahinya. Mangingena etafuleni kushaya umoya baba ngibone nephelele i-1 kusho kona ukuthi azikhiphe ngasala ngathi yazi nathi ngibilisa amanzi ngizenzele itiya fast. Mangithi xa ngibona ikhetheni livalo isigcepezana ayiwanda ukuthi ubanike lona wayebeka ngasho mali imhlula ukuthi izomsiza fast thina abantu abazi izinto ezisebenza ngetechnology. Eyi mara lidlali yonke nami ngibathe ngilibele ngiyazazi hayi lingidendebule njalo uthi udosa le ntambo leni eka-left lehle ngapha ka-right uthi udosa ka-right lehle ngale ka-left ugcine songasazi ukuthi uyenzeni tsho angimblame lona uliyekelile mara ngigcine ngilimastarile lapha phela mina ngeke ngihlule into engakhulume ngismart nasesikolweni ngongapasta nga-7 distinction ethi ngavila up ke-university if ngagijima ngayunivesithi izinkukhu zakamagogo beziyosala nobani thisi mangithi ngezwa kunuka snaksinyana mangithi xa hayi khona la matamati lawa ngathe wabolile manje shende la matamati lawa ngatholele timing emaplazini ngivakashele time wathi hey bengitshalile lana amatamati nakamane ngithathani nokutshela kungcona kana i-TikTok angeke azabona ukuthi la matamati asiwadlanga agcina moshekile mara ngize ngo-plan B ngathi yazini ngcono ngiwaritshale futhi bese mase yaqala ngathi ayamile ngiwathathe ngiwabiselele emaplazini awafake lapha etonini yakhe futhi phela njengoba kubole fona sona mangiwaritshala lana kusesenokumila mhlawumbe izihlahla eziyi-10 ezihlahla eziyi-10 zosinikeza amasaka hhayi aphuma amasaka ayi-50 jikijiki sengisaplaya ama-local fruit and veg nabo shoprite after 2 months sengenza amamiliyoni lapha sengithengile cruiser jikijiki sengicala nithi ngithwele mara nangibona ngitshala amatamati ku-3 yamaqanda lapha nangihleka nisakhumbula last abanye bangihleka mangitshale avocado bathi angeke izimile le avocado yakho abantu ekumele batshale avocado abantu abadala nabogogo nabomkhulu ngavela ngathula ngadala ababangazi yini lana ku-social media abantu kuma-comments ba-negative too much guys ikelani ukuba negative yabona wangekile ukuba negative nezinto zakho zizokhanya empilweni zambe kahle mina yikho into engizoyitshala bese ngingamila. I used to have ingadi at the age of 7 years yonke into ebengiyitshala beyihlezi imila lapha bengithanda ukutshala ama-green beans kakhulu nethi kuthi ma ngizothi ngicocela le story bese ngiqale nethi ngizenza unotho enhlaki ngizonikhombisa lana bekuyingadi yami khona lana ngithi before kuba nezinkukhu manje ngisakhona ukutshala because izinkukhu zakamagogotsho azigubhi zibuya nomhlobo ungafunga ukuthi mazamazama lezi nkukhu lezi konke lana nibona khona inhlabathi lana ejardini ekithi bekunotshani bu-green nanyami mina nomshana lapha sesishaye round ngamabhayisikili pitbull ehalela ukusilandela but lona lina bhayisikili lizawuyenza njani yabo manje umshana sekayishaya le bhayisikili kahle kumele ngisala ngikhiphe ivili eli-1 lapha emuva at least ibe namavili ayi-3 or vele ngisala ungakhipha wonke ngibona ukuthi angeke mvuthule lana phansi na umuntu sekakhona nokuyisukumela le bhayisikili fast bese sesifikile lapha e-airport tuckshop washaya ipakagreni ibhayisikili yakhe umshana lapha ayiwazi wangikhumbuza ama-dynamine ama-1K awazi kahle ama-dynamine fast sekangena esitolo lapho umuntu akaphathanga nemali ngithi baba nayi imali awuthenga isinkwa lapho umshana makafika esitolo manje uyadobha isinkwa phela uma uthenga isinkwa esitolo akumele uthathe lesi esiphambili kumele uthathe lesi esileni emuva niyazi ukuthi mara bayenzani nabo my friend makufika isinkwa esisha basithatha basibekeleleni emuva lesakudala basibekelana phambili ngisho bayazi ukuthi niyavela mina I always make sure ukuthi ngithatha lesi esisemuva fast bese sesicedile ukuthenga lapha sinomshana ayi ngasho ngim-overtake mfana uyongithola sengisendlini lona namuhla khona mara ni-awe ukuthi sinomshana simeshile namuhla sishaya izikipha ezi-orange zethalita we hayi mshana uyayivuthela mayile ibhayisikili unandi ubheke emuva uzowake ngimshiye waze wayihlika wayiphusha ngezandla and uyothize sireyisise kuba zanke ngihlangane nabogela vele umshana bekangithola sengisendlini lapha sengicedile nokudla sengilele nasembhedeni.